Bunaqa ko'rsak sağa bunaqa emas. Rahmat. Atamga taratam. Salamatsizlar, qandaysizlar? Qandayshim yaxshimi? Rahmat. Qandaysiz? Uyquluk bo'lsin. Allah razı olsun. Allah ömrünü versin. Qulluq bo'lsin. Yaxshi to'ylar bo'lsin. Yaxshiliklar bo'lsin. Sizden ömrünüz uzak olsun. Allah Teala şu işini doğumdan kılıp vardın görüp otağız. Alga düreversin. Bütünsü bizim acımız prezident taşıyıp hiç kaçan cağılmagan iken o teröriste tanıdı o da. Öte çok sizlerine rahmat. O prezidentke ama rahmat. Sizlerle kamkorluk kılıp otkan sizlerden padarışke kılıp. O men istemiyorum. Rahmat can. Yaxshi ekan. Qara ko'ralichi uyda, jan uyda. Qandaysizlar? Bordi. Endi ati kim ela? Roza, qancha balang bor? 8. Voy be, qana? Buna gel belki kana bekler. Bu yol çıkmayacağız Allah. Ha, 1 2 var kız mı? 6 kız ek. 6 kız ek. Bu da kaza toylarını hem çakıram ek. Boptur. Allah razı olsun. Boptur. Qanday salamatsizmi? Ha, bunda kuxnya so'nim bo'lib qoldi, xudo xolasa. Gaz ulandı-ku? Gaz ulandı, bo'ldi. Mo'ka qo'yilibdir. Mostenka qo'yildi, xolodilnik keldi. Koyuldu. Kirmaşını hem hep gelpleriniz ayttınız. Ava, kirmashinani olib keldi. Ha, bunaki kirmashin bari qo'yilibdir. Все, bo'ldi. Yeme tigi to'shak jurqandarlar jang kelsin degan bo'lishim. Keldi-ku jangga? Salamatsizlar, qandaysizlar? Salamatsizlar. Apa qandaysiz? Qanday, yaxshimi? Yemishmi? Şükür. Senin işlerini görüp beni öte vata verip oturup. Rahmat apa. Ha, buna uy sonum bo'libdir, ha? Buna sonum bo'libdir bunaka. Yaxshi bo'libdir bunaka. Sonum bo'libdir. Roza qarindoshim Karl Marx mektebida o'sha yerda biz reyd uchirimda qarindoshim bilan tanishib, ayvay tava qiynaldim. 8 balam bilan yashay turgan jerim yo'q. Shu mümkünçülüğünüz bo'lsa yordam beringiz deb qarindoshim so'randinglar. Tava. Yeme qo'ldan kelishincha yordam qildik Roza. Yordam qildik. O'sha uy saga minatından belek bo'lsin. Mayli qizim, bunaki go'sak. Qarma go'sak. Bunaki go'sak saga bunaki emas. Qo'y. Rahmat. Atamga taratam. Allah razı olsun. To'liq remonti bitdi, Roza. Remonti bitdi. Kerakli ovqatlar bardi, keldi. Kvartira degende produkta olalım rahmet. Ava, emelerdi bardig'in remontini jasadik. Xolodilnik keldi, stиральный mashina keldi. Bar to'liq keldi. Gazga ulandı. Bo'ldi qizim. Endi buna baldaring bilan xudo xolasa yashay ber, uy sen uying. Yo'q. Sen qalpog'ing bo'ladi maga, buni ataga ber. Atama javob qo'y. O ataga ber, buni. Ha. Şu vardır size kellekliyim gelen diye çocukta olup Allah şu karşısına kadar takıp gelmeyeceksen olsun. İşine alga sürüp Kırgızistan'da ona gittiğin falan. Allahu ekber. Qulluq bo'lsin. Bosnaka menen pat berip qo'yinchi. O men shu baldangiz bilan tinch bo'lin. Jengemek mor qarmashon hech qachon üzülmesin. Şu жалбатın тусын көтөрүп жүрөрүң эке. Элдин алды болуң, умура ажыларга барың. Эмне тилесеңиз тилеңиз кабыл болсун. Куда каласа сиз менен өлөр өлгүчө балдар менен катташам эке. Карганыңызда 1 киловатт болсо эми алып барам. Алла рахмат. Ne degende Roza? Ben altında sağa dur. Rahmat эке, Allah razı olsun. Baldarmen jegilim, makul mu? Ay. Baldarmen
Rahmat, bizim baldarıma koy eken ne kadar kalsın. Baldarına atayın sana koz girola geldi. Rahmat aka, Allah razı olsun. Rahmat. Baldarımın je, konaklarını sıyla. Ana bir kadar koyroza bir akaga bir jakşaka kodar jakşaka bolup Allah Teala şunday beyveterlerdi kolduğun için şu kallektip sana inim. Allah en dünyadaki şu baylıktı versin, diyen soluktu versin, işin alga versin. Amin. Allah yok kâr. Oşarız, önsün. Oşul, yani jalpı oşul Orta Aziyada en bir sımıktangan koz, jakşınakay şağlardan olsun. Roza karındaşım oşul üyün sağa nasip olsun. Kut kılsın. Oşul yerden toylar olsun. Baldarımda öyle, kızlarımda çıkar. Jakşılığında çakır, söz Neler çakıram aka. gelip Sizge nakitetem çakıram 5 senin yaşlıklarında ten görüşçüler, baktılı oğula, talaylı oğula, baldarın, kızların baktılı olsun gelecekte. Oşul bizim Kırgızistan'ımızın jelegin büyük götürgen baldardan olsun kızım. Ömürlü olsun. Oşolar mühim yaşlıklarga görsün. Buyurup özüңөрgө nasip kılsın. Amin. Men şu Жеңишбек Токтаров акам менен августта жолуктум. Августта ошо рет жүрүп, ошо Кармарстын мектебине келип калды анан акам менен жолугуп калышында ака. Мен 8 балам менен кыйналып ушинтип мектеп кыйналып жүрөмүн, квартирасам акам болуптур карындашым, сага жардам беремин деп ошентип акам мени көзөмөлүнө алып, кыздарыма мектеп, балдарыма мектепке кийим кылып берди, продукталарыма жардам берип атты. Анан кийин карындашым сага үй каратабыз деп анан акам ошол өзүнүн караштырып, өзүнүн эмесинен үй сатып алып, анан ошо мага 8 балам менен эме кылып, мага ушул үйдү акам подарок этти. Акам Алла разы болсун сөзүндө турду. Үйүмүн полный акам ушу килемимен баштап журканыма дерин акам кылып берди. Бар жогум камдап, акам мынтип ысык үйгө балдарым менен киргизип койду. Алла разы болсун ушу акама. Мен мурун айдын башы болгондо квартира келет деп 5 кило un алсам 3 кило un алчу элем. Азыр айлыгыма ошону полный продукт алып, өзүмдөй бактылуу сезим болуп, өзүмдөй токунданып атам. Мен бул сезимди эч кимге айтып жеткире албайм экем. Чындап. Ошо Жеңишбек Токтаров акама Алла разы болсун. И еще дагы мен үйүмө келип, мен куттуктап, мага балдарым менен жедеп, мага катта бир койдун кирелин кошо подарок этип кетти. Мен бул үйдү алгыча мен эми айтсам бирөөгө жомокта, бирөөнүн кирин жуубам жүргөм, ушу бир нан үчүн бирөөнүн ишин нам кылып жүргөм. Мен бул күндөрдү мындай душманым менен мура көрбөйм декем. Душманым менен мура көрбөйм. Мен көргөн кыйынчылыкты эч ким эмесин. Апамдарга жардам бермесем, атам өзү инип алат. Апам бечереям пенсионер, өздөрүнөн ашынбайт. Барбаган, кылбаган ишим калган эмес. Пасуда бул семейный кафеде 5 жыл иштегем. 5 жыл ушу чыккандай кыздарым менен иштегем. Кыздарым жарым билим алса, жарым билим албай калган күндөрүм болгон. Ушугам. Алла разы болсун ушул акама. Жеңишбек акама, Ташип акама, Садыр Жапаров акама баарына Алла разы болсун экем. Ушу мен ушу каалоорум баарыңа ошо.